Weekend ni atariki 11 mweri wa 10 mwaka eno yuturi yo 2025 mbitikira nkogwate gani akirete to cia Meru TV. Weekend ni wambita muthoni wa kiramana mona lile wetu wa mathithoni Paul Wangujiri tuthiatariki mitandao yote ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya akenda kugwata ndeto kathomba ire chithirite chikarika Meru ome ya Meru na kinya thiguru ne yetu yonthe ya Kenya tukiambira ndi chiriketi kuringa biongo bia ndeto a nyumba ya ndeto ya Meru TV. Weekend ni atinende Kipchumba Murkomen na rume minister ukaribu ndene na kinya matura na chimirite na kuwa kaitene kaidura no bageta na mbere na rutiro karibu komba kudura bugi kwa bokwana abugite bunende kirindi unga yawe akiwa kinya kiridura no nebinini bietete ba ukaribu komba kudura bugi kwa bokwana kenda utira kura itroba kudura chikiwa. Wakenya waliniambia kwamba tulete chini kidogo ile qualification ya wale ambao wanapelekwa kufanya polisi kwa sehemu hii. Na ni ukweli kwamba affirmative action lazima itumiwe kwa sehemu ambazo ziko marginalized ndio tupate vijana wa sehemu hii. Na sio hiyo peke yake, pia commission pamoja na National Police Service tumeambia waende extra mile. Waangalie ile jamii ndogo ndogo hawana mtu kwa polisi ambao hawajaandikwa, wapewe pia nafasi ya kuandikwa directly kusema leteni kabila hii ndogo, hii kabila hii ndogo, mpaka Kenya National Police Service na National Public Service ya Kenya ilete wa Kenya pamoja, because it's our responsibility to make sure that we bring Kenyans together. And the IG aliambiwa pia, na hiyo ndio tunaenda kufanya kwa promotions ya police. Pia angalia watu wa kutoka jamii kama hii ya Tana River, ndogo ndogo waende juu. Mwingine akuwe county police commander, mwingine akuwe regional police commander. Niliambiwa pia niangalie pamoja na public service commission, tukuwe na county commissioner mtu ya kutoka hapa, tukuwe na mtu sub county commissioner, assistant county commissioner, kwa sababu sisi ni watu tunazingatia haki za Wakenya, haswa wale wamewachwa nyuma miaka mingi. Tuketana mbere na ndeto cia Meru TV. Weekend ni atirwangiro kariba tungiretu ni county commissioner wa county ya Meru wijikene ya Jacob Auma amara kinyamba bunge wa gishigo mbunge kia Igembe North wijikene ya Julius Zaitumu na atongerewa matura bachumirete na kubwithia muchemano yo kwarire kongeleka kwa wagi bo kariantere bakere nende akariba ibuwete wagi bo kari na mona kinya wamba ibwethirete bugeta na mbere na kumataruterwa barombete atongere na kinya nyumba akuruba nyumba 10 bethere bagichumira na uchwira ntaira wagi bo ukari na kinya wamba burabwethirete bukite mantame rutere ruriboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri Onkonja na mawagage yokaria yonekete kumba kwithia kiongeleka nterese mutwate Igembe North ende musemano yokaria ni yuthithikite kuntu kuyu tongoretu ni Jacob Humorani county commissioner amwe na mabunge wa Ntere Inwe Julius Zaitumu ende akariba kuntu kuyu bakiaria na kwarare mathina yoni bawete bikibiki ciora ciumbite kwethirikirwa na ni nyuma ya nyumba 10 ikumba kwethire kibunjwa na uharibifu. Na tumwambie hata leo Kamendo warundi naye watu ambaye naye wanadhulumu. Tumekuwa na amani tukifanya kazi, lakini tangu mzee Kamendo ayakewa hizo makesi na siasa akaondoka, hapa akukaliki tena. That is one. Kwa sababu gani? Hapa kazi tunafanya 24-hour economy, lakini saa hizi tunafanya mpaka saa 12 watu wanaenda nyumbani. Sasa nataka kuomba kwa kitengo ya heshima ya juu, niombe mzee Kamendo arudishwe hapa. Nãy còn là cái gì nãy tôi có quay nhưng mà nó là một cái gì mông, rồi là má ta này, nãy còn là đi bỏ tầm tôi đâu thì sao pisto, rồi sao muốn nó đi xài à, rồi mà lấy sao mà nó mà làm bèm tôi là một cái à một cái gì mông, em quay à để rồi tôi đánh ra, rồi tôi đánh ra bà tôi bà đi ăn để tôi biết nó đâu cũng, đâu cũng mà để rồi mà uống một xe tôi để nó cũng à. Huyu mtu ile kati anafanya hapo mtoate kama kuna mtu amebeba kupewa sawandi hata mendo ya kiserikali. Na naomba county commissioner wakati utapeana mendo ya security kamendo apatiwe moja. Waambia nini tumepigana hii shida mambo ya nyumba 10 miaka 3. Watu wajua wanangangana bwana county commander kusiwe na nyumba 10 katika Igembe North. Kwa sababu kuna wale maisha yao inategemea ukora. Ama inategemea watu kuwa hawana amani. Utije kwenda kwenda mchafuko. Kwa miaka 3
Batiga barua itaandikwa na muntu andika no mwende ne yagembe no utio gote barua utio tutero itokuoro antu utio itaandika mwandiki no ni jioni akimboya bangi yake hapo alinyang'anywa bunduki. Sisi hatutaki kusema mingi kama vile tunaongea kwa sababu kuokoa aliongea. Wakati niliuliza iliandikwa kuwa bunduki sio ilikuwa kwa kazi. Haikuwa kwa kazi. Lakini tunajua hizi ndio zinatayiriza maisha ya watu wetu hapa. Ndio najua ni mzuri. Na maybe mtu amemwekelea akajipata kotini. Si tupiwe pesa tuone koti itamwachilia au pia zitamwachilia. Si ndio? Mimi nalalamika wakasema hata kuna bunduki zimepotea, askari analewa anapoteza bunduki. Hiyo si ni ukweli? Na hiyo bunduki mwananchi anajua ikipotea kutoka kwa mikono ya serikali inarudi kumchapa. Uende kawa hata ndio inafanya uhalifu. Endelea kupambana na hii maneno mheshimiwa. Let us have the person alikuwa deputy wake. Nyumba 10 na village elders is part and parcel ya mambo ya usalama katika Jamhuri ya Kenya. Kaisene kawende akari hamwe na rwangiro karie ni baweta bawethere bakiwatanira na akari baya na report koreo kenda bomba kwetha bakirwana na mpange ya wasio karia na ile kuelewanwa na pia awadhamini ama awaamini wale wanaambia. Kwa hivyo mkikaa vizuri information yote mnafanya nini mtapata na hii mashinda tutamaliza. So wananchi ile kitu mimi ningewaomba kama DCI nieleze ile information yote uko nayo. Watu ambao wameutajwa na mambo ya wizi na ambao wanawachwa huku wakirandaranda, chukua hiyo kazi, rogota hiyo watu, piga msasa, piga darubini, kama iko evidence sukuma mbele. Kwa sababu hatuwezi kuambiwa, mimi najua ya kwamba powers za kukamata na kuinvestigate mtu zipo. Nikiripoti Ramiro TV kuma Mutwatege North beta Mukiri Onkonja Vya mna mwandiki wetu wa Ntheto Mukiri Onkonja kuma Nterecha Yembe no ndubori boti una njira endiku tuketa na mbere na Ntheto cia Meru TV weekend ire njira ya kurwana na wati ambogita kiriana ba maskuru na kinya kirendu kembethe nende ya Kristo na kinya ciari ba kanisa ya Loret AIPC ire Nterecha Kiambogo timao bachumire tena kwambiriria waka center ya kuritana ana computer ankurukine ndi bakiaria ibarombete thirikari kumba kwithira gitonyera ario kinya munini wa rais kumba kwithira bagichumire no batetheria akenda utira center ya computer ina computer chekona na kinya ne kumba kwithira ikiakwa na mpu kenda ana bethira bakiona na bakuthomira ndira chukuru chedra chikingwa riboti ya mwandiki tu Ntheto Mwende Olaibuni Uongele kubotumiri bonda wa Sambogita ni butabarikiti ntorene ya Kembogo wandini ya timao untwashiari wa mwana shirika basenti Loreto ya IPC bachumiriti na kuwa baka nyumbe kuritanira na ba matoa kompyuta na nikenda kunisia uongele kubonda wa ijisi Ambogita kwenda ana betu bathomera itukwenda ana betu betwikika bembisi tutikwenda betwikika bara antu botheri mono tontu ria bakwithira be botheri iro bakwithira bakinywa bangi betonya mandawa ene cha kulevya na mantu ne cha maingi turenda na betu beja bakathoma computer na o mwana no athome gintu kingi kira keketha kirio kenda batiga igutika botheri batige kunywa bangi batige kunywa nyamandawa jangi onto beja jo bagatwika bembisi skuru eje ne yanto bonde ya kanisa chionde na anto bonde kinyatori nyaba kuma kuraja baraba komba ikweja itokuva invite rikia kujura batwe turi aciari twina kiriro nonto bwa ana beto babethe ndakaci yetu muno rira ikumira na barabarene gukora mikumbo ne barabara bakenyunya thigara nkolokine batareretie moguni kathomba jara sukuru yeke yani nayo thiria wakwa twaka sukuru yamba kujura jo yegatethia na baba ingi bakumarugira ndo kithithina na ile yonde ntintore nene sana inya aciari ba kwirwi ngarama ciao sana na gweta kumama skuru kwa tio batera skuru bakarara nyanja cyo bakenya skuru okire na bakona ngugi bakamba iguciandika bongwa self employment bakethira benayo na muntu ageta ageka inya saibewe kinya kariba Kiambogo becia miunde igaitia ngugi ikoneka ndene irieze na inya kanisa igatetheka na njira imwe nirengi kolokine bauretia nto bawendiwe amana watongerio batethia nikenda wakanyumbe ye na wendi bobo kinyanira itwitite ndipite ngavana wetu Linda Kiome
itwitite kathuri, itwitite MP wetu, na kinya itwitite women representative wetu wa county ya Meru, na ituthithitie kandi nyingi, twitite agendi babaingi, itutumite kandi kinya kindipite wetu president Kithure Kindiki. So na ndi tukolomba nero betu batutethie kitari thai tuli na ndi ntiro tukubenda ti mantu ya campaign kana mbi tu baromba thai tu no batu bakwenda utethio kena tumbo tethia na betu bomba kuthomera haja tugeria ageni bonde baria twarikite ntariki 12 nkatho nontu kandi twatumanire na ici akinyire indaero njukumu chairman ya kufuatilia kandi na kumiki sure chigukinya na igoro narambirite confirm kethro ageni bonde ibakinyero ikandi na bonde 200% wakeja ntuku eu entariki 12 kuja gututethia kujuria kirasi giki. Potera Meru TV kuma bore beta wa mwende wala iboni. Iboya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mwende olaibuni no nduboro nuru na njira enda ya familia ya murito mo kumenyekana ya Brandon Mugambi na chumirite na kuromba atongere muna kinyantu wa wendi bubo ya kumba kuthira bagichumbire na kumutetheria kendawe ethira akiomba kuthoma ringi ya kiari Mugambi na atararite mathina nkutho yarethirite kulukira kinyake kuthoma kwa wakinyara kinyite riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Kiroria wa Stella. Ni kiriro kia mwana ukumenyeka ta Mugambi Brandon uria withirite akithoma na akarikia cukuru na kethira akiona kanya ga gutonya university auntu bubu bukethira bugituika mauguku ukuona atina nya ya kimbecha. Meta Brandon Mugambi onde mutori wanja charia irathoma Maseno School na indira manager wata B-plane Kenyatta University ogeta data science, lakini torapokona tukara luzwaza na nyana undira thoma indira tigere na nerando na ndio tiwero bureo kironto twina janja thai na bonde baraturana wibaretere. Brandon Mugambi bethirite bagikara no juwe kumonini bwawe na timbere kana nyuma akuona na ndio juwe nethirite kinyawe ngwagi kamurwa nthi yo kuthomithia Brandon Mugambi kuona gukura na atina kainya agakumutethia. Oni mbetaga Jacinta Mwale na Jesu Kristo mwanake ankarako. Oni ndiuga mwana uyu ndatigiro ena mwanka yo mwana nisu na ndi ne komwabia kuri ake bya kiu na nyana au atigere nera ndo skuru ya 50. Bonde kiriro kiao ni kwithira bagiciugurira ntu bawendi bubu kana muno nkurukia tongeria abethira bagiciugura na kwirita kuthomithia mwana uyu utigi ni gutigira akiroto kiawe ke gutuika engineer agi kwithira agi kithara. Kenyatta University ogeta data science, lakini torapokona tukara luzwaza na nyana undira thoma indira tigere na nerando na ndio tiwero bureo kironto twina janja thai na bonde baraturana wibaretere kironto narua kubwira ntu babendi bubugana tongeja betu eshimwa betu kumantere chacharia gukuni wandia Mugambi gicigo mbunge egia centriment ngikwinyiriria Ndeto rieto wale Patrick wa Stella. Na riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Patrick Rore wa Stella yatunikira kanya kakunoka kire chunchiketu kia mbere kia Ndeto chia Meru TV weekend yako muthoni wa kiramana mona nili wetu wa mathithio ni Paul Wangojiri uketa kuraya na chokrete na Ndeto ingi inyingi. Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College,
skills to go places. This October, Meru rises to the spirit of unity, talent, and competition. Welcome to the Governor Mutuma Super Cup. Ameru, gaka niko kagita getu. With a theme more than a game, this is where our wards, sub-counties, and villages come together as one county, one game, and one spirit. Registration is free for both the athletics and football games for women and men. Register now. From knockout football matches to thrilling athletics, this is your chance to shine, to compete, and to celebrate Meru's best talent. Ladies and gentlemen, this is more than a competition. It is about mental health, talents, fighting drug abuse, fighting gender-based violence, and kicking teenage pregnancy out of Meru. The official launch of Governor Mutuma Super Cup will be held on 12th October 2025 at Mailitatu Stadium, Gia Ward, Gembe Central, commencing at 11 a.m. Register your team now at www.governormutumasupercup.co.ke. Governor Mutuma Super Cup. This is more than a game. Mutegeri wa Meru TV weekend mbitikire nkugwatoge nikire tujike bili kende tochia Meru TV weekend eta mbere na utwarire mitandao yetu ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV amona kinyo tuthiatiro kulukira Signet na kinya Pang Meru TV kenda kugwata ndetureje tena mbere kaunti yetu ya Meru ome ya Meru na kinya ndeguru na yetu yonda ya Kenya ntukaita konde nkwira Meru TV ni okawata ndetu achina uthio bwa Meru ikundi nkuruki ya mana jatandatu ya 50 bya chedi babubiro ya mauru nendi betherete baichandikithia akiri michetho ira ikumenyekana ya Governor Mutuma Super Cup michetho ira yeri kumba kwithire kiruro ruyikienine kya maili 3 nterechi ya Iyembe kuringana na sisi wa michetho wa kaunti ya Meru Elias Murega augite nende michetho ni agukire biewa abyanduke mbethe na utire kinya nduke mbethe bakumba kwithira bakiri kano report ya mwandiki tu Wandeton Chief wa Gituma. Nawe Elias Murega, Minister wa Michetho na Nthuki Mbithi kuma kaunti ya Meru, kiaria na metha ya nteto ya Meru TV na tariritie ikundi kathumba bichiandikithitie kiri muchetho jwa Governor na juju kumenyekana ja Governor Super Cup jukambiria muthenya jwa ruju. So far twina team around 650 iria chumbite kwithirwa kiri reporters per today iria chumbite kwithirwa registered team kurukia igana chia women na kurukia 500 chia men na athletics baraba kethira bakiogia ndwiro mwanya kurukia athletics o ngiri imwe baraba kethira bejumwika na michetho irega take maybe minimum of 3 months kwamberia next week aratuka twina kick off eze kethira launch ikenda roll out michetho na fixtures kuma next week. Ni ara Elias Murega augite kiroto kia Governor ni gukiria na gwaka iroto aja kaunti ya Meru na mono ruterene rwa michetho na ndwiro. See the head game itukwenda kirimantu a talent kuona ikyo twithite different scout ikyo kiwa kwina msotieno ore coachie ogutajika former captain Harambee Stars ikende nya watu tetherie ku identify talent. Then we have people like Ghost Murray. Remember Ghost no waikirie team ya Harambee Stars kiri
Africa Cup of Nation na inya wakethirwo aria na makochi bangi tofauti bara tugetania bo janeze batutetherie ku identify talent nondu twinerekera aria kwithirwa twina team kiri Kenya Premier League ko team ira twina chiaza tukethirwa twitwaga mbinu ego strengthen team imwe iria gatwakirisha going forward mwanga kiwango ja Kenya Premier League. Na apart from that, itukwenda talent yechethirwa chi exposed both locally and internationally. Nondu inyarambe tukwenda muchethi wetu twigite umite aza Meru agechethera rambe na timu inyeome na ikyo tukuleta mo antubarabe at that level kuma inya CEO o FKF akethirwe present kenda batutetheria na structure ire gatetheria ku develop talent ira tukona kiri tournament hizi na ikenya twina Francis Kimanzi coach na end of technical team kiri FKF kiri Mantua development cha talent bonde bakethirwo be urozo ikenda tuba incorporate kiri michethwe throughout bwe bakenda bwe kumi kanyene ka gavana wa Meru Mutumanto Ithinkia Elias Murega no ritia Meru na Endi Mumbira bethire bakiumira kukenera wega bubu. So on behalf of Governor Isaac Mutumanto Ithinkia na ikyo tugwita Governor Tush Governor Mutuma Super Cup no buromba bwinthe kuma ritingoge ba county kuma achethi kuma mafans tutrimane aria mairira tukuma tha ithatu aria wengo akethirwa eku kuma ithaene riu ko kanisa ethirwo tena form ya kanisa ere aria utena form ya kumira aria kienine kia mairira tu nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Ibaya mno mwandiki wetu Wandeto Jeff Wagituma no ntuborwo nuru na njira eliku tuketa na mbere nende antu arume barabethirite baina ekuru kwao mechi na batithirite bakibarutira ruracio kana batithirite bakiliongira aciari baba mwari na kumba kwithira bakiambukira kithari munendi bore tukuchumira na kubwithio ntubono ntu aciari ibabata ire njira moya kurika na aciari nabo bakirikiria kitharimo kiribo bono nyuma ya mutumiria abamurungu ijikene ya Nathan Kiremi wa kanisa ya Jesus Wina kumba kuthira gichumira na kubwithia ithithere rakuri arume bangi bamuthiatire arengerekana murithi wa bai mwandiki wetu Wandeto na ari na riboti na ndi antu arume baria bethiritwo bena ekuru bao michie na batomba gukinyakiria aciari babamenyithia werune ati bo nibo baturaga na ana bao kana ari bao nibo ritwe nikenda bakomba gwikinyia kiria aciari na babamenyithia weru bungwa tariria ati bo nibo bena ana bao na ibaere mwekuru na mukuru generation yeku especially agency kankobwera ate tafadhali tubwetha semanto ya wero twashundiwa tukarombero manto ya meam no murungu wanjererie family na kithi murungu wanjererie family omba metoria anto baba ingi bena shaka ogonote kuibwa korote kwenda kinya korana ni manto ya mainge lakini romba yakwa ni atere tuenze tafadhali to kono example ipaste to neto bati kuthiatira manto ya tukabwethia manto ya werone na manto ya publicale na anto bashundia wendo bonene na bakona anto bathari moboya na batura family siobo boya ko tafadhali amwe na nduke mbithi nikiboritwe nikenda bakomba kuthithia nteto cia ngarano chithwe cio werune nikenda ciari bakomba kumira na itharimo na kubatharima na nikenda bakomba gutura muturire ju mwega bakimenyekaga ati ni mukuru na mwekuru kiri community kana kiri family cionthe cio ijiri mukoro iganto amen neriuga mukoro amen mukoro iganto amen nerenda kuwa wote na mukoro ya mukoro toti amen na mtu agocumbura yo no kwayo na wapi mutie kibande yeah. Na watu wengi wana upumbavu. Yaani unaachana na mume. Ndio. Anakukujia unaanzia kunyeta. Ndio. Anasema sitarudi huko. Ndio wewe ngekoroige. Yes. Ndio bakore ute muntu no bera ne mate muntu. Ndio wewe tiende koro werara utetema. Na ndio tete kura. Ugatetema wenka na wa totetemio getetema. Yes. Yuiro tetema. Yani wewe unaambiwa rudi, utaki kurudi.
Yes. Na unafurahisha wake wenzako, unawaambia huyo sitairudi. Niamua nikae na watoto wangu wawili, watatu niwasomeshe nikaa hivyo. Tuamedia tuana tuekora na tuegorwa. Amen. Na tu enjoy life, we don't enjoy. Yes. Toa motiga piame. Yeah. Toa korata ina chubwe maendende. Yeah. Menyiriza. Yeah. Weta temo kangata. Karamo koro. Kebara kia mokoro kererutera. Amen. Kona ndeko yokiera mwareka. Yes. Mate kashenchiria. Yeah. Mori otoro atorambere. Yeah. Karabuti eka wetarugo. Bishop Nathan Kirimi wa kanisa ya Winners ndene ya Meru Town na uciumiritie na nginge kwithirwo agikinya kiria aciari bamwe kurwawe na nikenda komba kuthithia estampu injaga kiri akari na aturi o amwe na nthuki imbithi ponthe baria bethagirwa baterithiti untu bu bakururacia na ikinyitie we na kuthithia ruracio rwawe nikenda akonania mbica injega turehera nuntu bwa kiatho kia muguru gwaria. Amen. Hallelujah. Amen. Mbeta wa Nathan Kirimi woni inina nde juketi mwale omse huyu na woni ni bokona magita au magita wote unge na ndo we munthomiri sura ije thome boega kinyangareta babo the magazine na bao ba kethania bote wona kairi. Amen. Ana mkoa tende mazuri. Amen. Karibuni kwa udhoni bwako, udhoni boy bwako. Ando beto. Oronga mekindete ando beto baterigeria kwa mwerwa weto. Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma ya mirigoni ya Igembe. Ankamia tigania Iwe mno mwandiki wetu wa Ntheto Murithi wa bano ntuboriboti una njira enda ya marigo yombe tukuthera yakionekana ntere chendi mbirire nene gicigo mbunge akiana thimenti na ranto murumi omwe nende na urane mwetithia wa bikibiki arakamatite nyankie ng'ombe na nyankie omba kwithira ikigwata monki ntuboro butumite nenda ntubarutereru bari yari ni bibiongo birethire bigitana mbere mwitonga ni mwandiki wetu wa Ntheto nari na riboti Mutegeri mwende guku ni thimbiri aria ugutegera womba kuthugani maandamano ja ukare aja indi yarite maandamano ni mukamati umwe ukamatite nyakie ng'ombe ja uju ukuona na yomba kugwatio mwanki ni exhaust une ja kuga ni bwega antu bai kamata mirigo ba kamata baije nuntu nande mwene murigo jojo ombira kwithiro agita asara nene Orimbe twapatire kibiti manzori andigaria ntubo kurigaria nure mazie mubikibiki ne yaya na muntu na ligente graba antu bakibiki kaiba kaimenyera mono Thaile chaworo nyuma ya thaile chero kumvokethera chiro amambetikire twegere katante cia Meru TV weekend kiloketie endaike mwake nyuma ya thaile chaworo kumvokethera chiro amakurikani weekend ni atariki 11 cha mweri wa 10 mwaka no yuturi wa 2025 muthoni wa kiramana iretera kwa na munene lwetu wa mathithu au kare Paul Wangunjiri na guchokera nkatho cha mwanya muno ntubotuthiatira kimitando yetu ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya amuna kinya tuthiatira ukulukira Signet na Pang Meru TV twakwenda kaita kakiyarikana mubango yo mwekuru mume kwamba kuthira yekuira ndeni andika site kuraya